Belai kilometer bike take Scooty dadak sidak Thuthailai nai. Belai Sago Dukhu Mankha Khoroknwi Twiprasa sikla. Pati parika kokti chale di Bazaro. Bishramganj motor stand Bishramganj number national highway jawo. Dadak sidak nunar bisti Mankha Khoroknwi sikla. TR07 D4991 nomor Scooty. Tine Bishramganj Bazaro facing thangtomani Azaro no Scooty. Atunsa break narapman ngai. Lama kanawa toma TR07 8975 nomorni kumsa bike markungo hangga Thuthailai Abubai Scooty kajak Khoroknwi o Twiprasa sikla Belai Sago Dukhu Mankha amchani lukurok nugui dodroke horbothane bindaruno koklar hanke Bishramganj horbothane bindarok fainai o Sago Dukhu Mankha Khoroknwi siklano khosoboi Bishramganj Primary Health Center of langi thangka kokman bisti Mankha Sago Dukhu Mankha Khoroknwi mungkha Nibas Debroma umor cica tai khoroksan bumu boyok Debroma borokni no Bishramganj PSB kobjak rongmala amchayo Sago Dukhu Mankha Khoroknwi bisingo Nibas Debroma sak Belai Dukhu Mankha ni saibangka ayang ta borsa facing kokmo mau logo Bishramganj PSni police jog wahano fainai bike tai Scooty no khosawoi PSS langi thangka ফায়ার স্টেশন থেকে একটা কল পাইছে কিছুক্ষণ আগে বাইকে স্কুটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একজন মোটামুটি ইনজুরি আছে পারসন নাম হয়েছে বিভাস দেবর 18 বছর হ্যাঁ মোটামুটি ভালোই ইনজুরি হয়েছে কোনখানে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টটা বিশ্রামগঞ্জ স্টেশনে সিবি ফাটে বৃষ্টির দিকে বাইকার কি বাইকার স্কুটি এখন বর্তমানে ওনারা কোথায় নিয়ে আইছেন বিশ্রামগঞ্জ হসপিটালে Khulungkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga sharna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithaniwo bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai